Ja sam medved. Dobro sam poznat ljudima. Vole me, ali me se i plaše. I ja se plašim njih, pa zato idem tamo gde me teško mogu naći. Kroz vreme smo razvili i prijateljstvo. Ponekad se ono ostvari, čak i ako su različitosti tolike da se golim okom mogu vidjeti. Ljudi prave igračke sa mojim likom. Skoro svako dete bar jednom u životu dobije svog medu kojeg grli za laku noć i dobro jutro, sa kojim spava i poverava mu se. Kad detinjstvo prođe, nađem se na tavanu. Ali i tada me obilaze. Izvade me iz kutije i sa ponosom pokažu svojoj deci. Ponekad ostanem tako sve do prve selidbe. A onda putujem dalje. Do kutiju ne otvore nečije male ručice, pa me sa ozarenim licem uzmu, kupaju i ponovo sve ispočetka. Ali želim da vam sada, dragi moji, ispričam nešto o sebi kao vrsti. Ima nas, medveda, na planeti različitih. Živimo na raznim mestima, hranimo se različito, ali svi ipak pripadamo porodici medveda. Slušajte. Spadam u grupu mesojeda. A ime mi potiče iz staroslovenskog jezika i znači onaj koji vodi do meda. Krupan sam, imam gusto krzno, hodam celim stopalom, imam odlično čulo mirisa i sluha. Hranim se još i biljnom hranom, ali i ribama, insektima, sitnim životinjama. Kad se rodim kao mrki medved, onda živim u Evropi, Aziji i Severnoj Americi. Kad sam beli, polarni, onda živim oko Arktika. A kad sam američki crni, eto mene u Severnoj Americi. Ima nas još. Skoro svi vodimo pomalo usamljenički život. Zime provodimo u poznatom zimskom snu. I to tako što se salo, koje gomilamo tokom leta, topi. Na proleće izlazimo iz pećina. Volimo da se pentramo po drveću u potrazi za medom. To nam je prava poslastica. Nema mede koji ne voli med. Naši mladunci rađaju se kao jako mali, ali brzo napreduju i već sa 2 godine su samostalni. Tako to ide u prirodi. Ljudi se najviše dive meni kao polarnom belom medvedu. Onda sam najveći među medvedima i svojom veličinom izazivam strahopoštovanje. Kad se uspravim na 2 noge, visok sam oko 3,5 metra i težak oko 600 kilograma. Živim oko Arktika, leti jedem bobice i sitne životinje, a zimi lovim foke. Spretan sam, brzo trčim, plivam, ronim. Neću vam pričati o tome kako je teško opstati u ledenoj divljini. Opremljen sam da preživim ovde. Sve ostalo zavisi od mene. U stvari, hoću da vam ispričam jednu lepu priču koja me i danas greje. Priču iz duge zimske noći, preno što je zimski san osvojio celu pećinu. Na ledenom zidu te večeri titrale su senke. Pribio sam se uz mamu, a ona me je grejala svojim telom. Osjećao sam toplotu koja je dolazila iz njenog srca. Dok sam tonuo u san, čuo sam čudne glasove i uplašio se. Mama me je još jače prigrlila. Medvedi ne pričaju kao ljudi. Uputila mi je misli pune slika.
Ja sam sve video i znao. U tom istom trenutku jedna ljudska mama uspavljivala je svoje dete i pričala priču baš o nama, ni ne sluteći da priča koju izmišlja postoji. U zimskoj noći na drugom kraju sveta, u toplom krevetu, mali dečak slušao je nežni glas svoje mame koja je oponašala moju mamu. I za tren osjetili smo jedni druge. Oni nas, a mi njih. Pre no što je zimski san zatvorio vrata priči, misli su se pronašle i uspavale zajedno. Čuo sam dečaka, a dečak je video mene kao senku na zidu svoje sobe. U jednoj zimskoj noći, pre no što sam porastao 3,5 metra. I pre no što je dečak postao čovek.